Perang bocil. Ingin ketemu tuyul? Halo teman-teman. Ini kita nangkap tuyul dan yang harus dipersiapkan arang, kayu, dan kayu. Langkah selanjutnya, masukkan air ke dalam piring yang berisi arang. Lalu tumbuk. Tumbuknya sampai halus. Cayan deui. Oke barudak, ini sudah jadi. Perkenalkan, nama saya Putra. Mahat. Saha? Mahat. Hah? Apaan? Papan. Acika. Nafi. Fahri. Alif. Dika. Kami dari Bodong Citapus. Anjay. Kita akan ke tempat yang gelap untuk melihat tuyul. Let's go. Perdak. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Dan hari ini kita sudah masuk ke tempat gelap, guys. Dan ini kita berjalan di tempat gelap ya, guys. Oke, pertama-tama kita matikan dulu lampu. Adik-adik. Alah. Terus kita langsung simpan di sini. Saya takut. Ngikeun. Manehnya. Oke, ngikeun. Kan dia mun belitna di Pareman bakal poek. Ya. Kudu nurut cek om heuh. Amun misalna cek om kitu-kitu. Da ieu mah bageur. Ya, siap. Ieu teh sabiji orang. Ji, Genap. 3, 4, 5, 6. Jadi, Anu hiji jadi keluar. nyarang dari Anu hiji keluar. Hiji sieuna nya sanu teu datang. apa Saha? Apaan? Bayan antep. Siapnya. Komi di Pareman ya lampuna. Muncok. Om. Kitu-kitu heueuh. Siap. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Oke guys, kita udah ada di tempat yang gelap. Dan Bismillahirrahmanirrahim, kita akan mulai. Iya nya udah nurut. Mana tadi teh arang teh? Iya, Pak. Iya belah dieu nya. Wayahna poe keula. Pana si tuyul teh leutik heueuh. Arang ieu buru selama 3 menit. Arang ieu kanu beungeutkeun. Buru udah bisa dikumahkeun cang. Kanu beungeutkeun. Moal udah bisa dikumahkeun cang. Mengingatkan KB ya. Heeh, sok kabehanana sebiji sebarang teh. Ki kelumpur, garis kelumpur. Heeh, henteu kabeh cing kandel. Omong. Moal naon da ya om. Moal naon. Sok teu si dapur. Lupi. Mau, ya Kak Kemak. Kabeh cing kandel. Oke, kom di kamera. Om, bisa bingung Om, enggak ada Om. Geus kabeh. Tinggal om santai om, kan nanti. Iya Om. Mana ningali kamu? Ya bi om. Abi hidung enggak? Abi hidung Om. Hidung. Isi hidung Abi. Isi hidung. Jangan gitu. Itu apa? Guys, Iya, mantu iya. muka Om. Nah, mana? Dir, Cok. Alurang tuh Encan. Aya nu can bijil soalna aya anu tepul. Buru pasang heula. Saha misalnya. Tinggali. Abis puncan Ada Om. deh. Abis puncan Om. Encan. Abi mah geus ya om. Sok buru. Tunggu abi mah geus pun pisan. Tapi cing kandel
Iya, Abi geus. Heeh, sok kencang. Mas Om, abi mah Om tadi. Geus. Nanda Abi Om. Geus Om. Nanda Om. Kalau heula set Nah Om, ayo Om tadi hidung. mau ada hak sahabat. Abi Iya, iya, iya. Abi. Oke teman-teman, jadi ini adalah tuyulnya. Yang kami Ada ningali, bisa pirasat gitu. ningali. Beri Ningali lah tuh. Ningali heula eta. Ningali. Jangan ningali. ya saya. Ayo sebenarnya. Ningali heula. Ningali apa gitu. Nah, ini tuyul-tuyulnya ya. Disabun deh. Mereka kalah mandi. Mana ningali lah atuh beunnya mah. Tak belah dia aya. Kali heula atuh. Kumaha tadi? Kadi diwawancara lah kadi sakedeung. Kadi heula atuh. Kumaha ya tuyul teh?